Bi beşdariya çarde lîstikvanan ji Herêma Cizîrê qehremanîya şetrancê li bajarê Qamişlo hate lêdarxistin. Qehremanî ji hêla desteya ciwanan werzîşê ve hate lêdarxistin û di bin çavdêriya Komîteya Şetrancê ya Herêma Cizîrê bi rêve çû. Komîteya Amedekar didazanîn got armanca wan ji lidarxistina vê gerê ku lîstikvan çalak bibin ji ber bi sedema korona bi mehan ew dûr ji şetrancê ketin. گور نظام سیستما سوئیسریه شپنج تورایه ایگ خلا پر بده هفدو داویا کرنا وان تورا او یکمی درکوا او خلا دبه جمارا بجدار بونی 14 حبن تمنی وان 15 ساله حتی 36 سالایه Lîstikvanên bejdar ku temenê wan di navbera 16 û 36 salan de ye amaje bi asta gera şetrancê ya îsal dikin û dibêjin ku gelek pêşketin di lîska ciwanên bejdar de çêbûye. Herûha didin zanîn ku divabe guhdaneke zêdetir bi şetrancê bibe. يعني هناك لاعبين خورت هن وهناك هادي هن حسب لودي دويك بليز من قال لك كار لسر خوكريه حياكو اسفير بوم وجهما في استي سباس بو خدي اس بيش كتمه حيانها از نش كستمه ليستقفان قالكي خورتن براستي ازمات ماي مام دما كومن بكچke كيراليست قالكي بهزبو Qehremaniya şetrancê ji heyama 6 salan ve li Herêma Cizîrê dest pêkiriye û salana qehremanî carekê tê lêdarxistin. Li gorî Komîteya Amedekar asta qehremaniyê îsal baş e û her sal pêşketin di asta lîstikvanan de çêdibe. Herûha hêvî dikin ku bi awayekî berfirehtir sporên bi vî rengî li deverê werin lêdarxistin. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.